Kabeja yabwiwe na Nyirasenge ati umuhanyi w'umunyamujinya yamburira mu bakwe bitewe n'uwo mujinya mwinshi abafite. Muri aho tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi mwaka wa 2026 muri Asazuba bwo hagati zabindi twitaga ngo ni ibintu byoroshye ngo ni intambara yo guhana Iran yo guca mu duce Iran yo gutuma Iran itazajya ku ntwaro za kirimbuzi nako Leta Zunze za Amerika zibivuga. Aha igejejwe ku rundi rwego Third World War, intambara gatatu y'isi yose. Reka tuvuge ngo noneho ishobora kuba itangiye. Yitwa intambara gatatu y'isi kuko imigabane ishobora kwisanga muri iyi ntambara. Iri ntambara ikora muri Asazuba bwo hagati ariko noneho mu buryo bwa nyabwo ihujwe n'intambara ya Ukraine iri kurwanamwo n'Uburusiya. Yego ngize ngo intambara zombi noneho zifite aho zihuriye. Caspian Sea, inyanja ya Caspian iba inyanja yo kurwanirwamo n'impande ziri, uruhande rw'Uburusiya rurwana na Ukraine n'uruhande rwa Ukraine rurwana na Iran. Kandi Ukraine nibaho hatariho Leta Zunze za Amerika ndetse na muri OTAN, ni nako bimeze kuri Israel itabaho idafite Leta Zunze za Amerika, sibyo? Caspian Sea, inyanja y'amajyaruguru ya Iran igera hafi ya Kazakhstan kageza muri Russia, yavuzwe cyane cyane kinyuzwamo ibikoresho biturutse mu Burusiya bizanwa muri Iran ngo yifashwe cyane cyane ikorwa z'intambara Iran ikoresha igaba ku ntego za Leta Zunze za Amerika. Ntago ari ubwa mbere. Mu bihe bishize byavuzwe ko indege ya leta Israel yagabye igitero muri Caspian maze barasa ku cyambu cyari gihari. Icyo gihe Iran yavuze ko igiye kuza kwihorera kuri leta ya Israel ndetse Uburusiya buhita bubwira Israel ngo mwitonde, attention. Akandi gashashi gato k'igisasu cyanyu muri Caspian Sea muraza gutubona muri Tel Aviv. Israel iti noneho niba ari gutyo biragenda ntituzongera kugaruka muri iyo nzira ntabwo tuzongera kuyerekeramo. Ukraine niyo noneho yise yinjira muri iyi ntambara irasa ku ruhande rwa Iran muri Caspian Sea. Ndaje nkubwira ko byagenze ndetse n'icyemezo Ukraine ifatiwe na Iran igiye gutuma noneho bya bintu byose bipanuka ku rwego ruhambaye. Isi yose iri gutinya, nawe ushobora gutinya. Noneho bya bintu bikomeza kuba bibi cyane, ubakagunguruka petrol zaho kageze, ndavuga mu giciro amadolari n'ubundi yarenze 100. Twasuye muri ya minsi 40 y'intambara, none ibintu bizongeye gukomera. Warahashye ukanga ujye gwa hakiri kare. Turabigarukaho uko ibintu bimeze cyane cyane muri Asazuba bwo hagati ariko ku ruhande rwa Ukraine ndetse na Iran. Hanyuma abarwanyi bakorana na Iran bageze gutya bamananura indege yakoraga ubutasi mu cyerekezo cyawo, biyambariye amakanzu y'imikara bafite za Kalashnikov ndetse n'izindi mbunda za rutura, kandi nanone bagaze mu butayu bati kuza kudutata bimeze nko kuza gusetsa umukara. Ntabwo indege yanyu yaza ngo itaha amahoro. Bahita yituritsa dore ngiri gushya imbere yabo, bayitwitse burundu bayigira umunyota. Ibyo mubona ntago ari AI n'amashusho yanyawe bifatiye bari kuri tele. Uko byagenze ni hehe? Ni bande? Abarwanyi bakorana na Iran n'abahuti n'abahezbollah, urabamenya. Hanyuma ku rundi ruhande Iran yashyize igitutu kuri Leta Zunze za Amerika, igitutu kibi ku rwego rudasanzwe. Bati y'abahurumuzi y'abintwaro za kirimbuzi murimo kwikirigita mu gaseka nabyo muzabona. Iran kuvuga kuri kirimbuzi imeze nk'ijombi gikwashi mu gisebe cya Donald Trump. Uko Donald Trump cyatumye haguruka ngo nukujya kurwanya Iran itazagira intwaro za kirimbuzi. Iyo Iran ivuze rero ngo ku mbaraga za kirimbuzi ikavuga ko izo mbaraga za kirimbuzi zihari nta naho zizajya, nta ufite ubushobozi bwo kuzazibambura. Nubwo bavuga ngo ntabwo dushaka kujya ku mbaraga za kirimbuzi cyangwa ku ntwaro za kirimbuzi ibyo gukoresha uranium mu buryo bwabo bw'ibikorwa remezo, byongera gutera impungenge Leta Zunze za Amerika. Bati none bano bagabo nimba twara barasheho tuvuga ko dushaka kubataka ngo tubambure uranium yabo, ngiye twa tutayabambuye bati bagira intwaro za kirimbuzi, ntahita bakora intwaro za kirimbuzi kujya ngindi nsho tutazaza kubatera. Kandi koko nawe ari wo wabitekereza ko Iran none ishaka kuzakora intwaro za kirimbuzi itagamije kuzazitera umuntu wari we wese, ahubwo nk'uburyo bw'ubwirinzi. Kuko impamvu amahame ya Iran itabemeranga gukora intwaro za kirimbuzi nk'uko abashiya babivuga ngo ni intwaro yica abantu benshi, mu Kirundi bayitanga uruhonyanganda, ni intwaro mbi irimbura imbaga. Rero ngo ibyo ngibyo ni haramu mu mahame ya Kisilamu. Kwica abantu benshi icyarimwe batari abakafiri utabizi neza, iyo ni haramu. Kubwizo rero niyo mpamvu batakoraga intwaro ya kirimbuzi. Ariko ngubu ngo bashaka kuzongera gutekereza kuri ayo mahame bagakora intwaro ya kirimbuzi atari kwitegura kuzayikoresha nk'ubwo igitero, ahubwo kuko bazi neza ko Iran ifite batapfa kuyataka ikazayikora nk'uburinzi bwabo. Turabigarukaho. Muri Amerika batangiye gushaka uburyo bahagarika bino bitero kuri Iran. Misa Cooper yabwiye Donald Trump ati urabona ibintu turi kujyamo muri Asazuba hagati, yego twageze ku ntego mu bitero zo mu kirere ariko abagabo barakomeye. Donald Trump ati none turabivamo dute? Undi ati turaba dusebye. Undi ati ariko kujya dupfushe sinone twabivamo. Ndaje mbikubwira.
atari byo gusa Uburusiya bwo bwakaniye bubwira Ukraine bati olingate mu byangaye cyangwa se muzemere utu duce two muri Donbass tugomba guruka ku gihugu cy'Uburusiya. Donbass yose yari y'Uburusiya na kererega, ni gahunda z'abana zizakoze biriya, atari na Ukraine gusa ahubwo n'ibindi bihugu zose by'aba Romania, z'aba Pologne ndetse Finland n'ibindi bihugu byajyanye ubutaka bwari bw'Abasoviete. Soon and very soon, vuba cyane ubwo buce cyangwa se ubwo butaka buzongera guruka ku ruhande rwabwo bwahoze mu mateka ya kera. Wenda bishobora kuba atari ejo cyangwa se ejo bundi cyangwa se iminsi ya nyuma yaho, imyaka umwe cyangwa se ibiri, ariko uko bizagenda kose utwo duce tuzagaruka. Wait, igihugu yavuze uzi umuryango wirirwamo utanu izi kivuze trigger to shoot Russia, ni imbarutso yo kurasa Uburusiya. Nta kindi utani maze ni imbaraga zo kurwanya Uburusiya. Reka mwibira akabanga, ku isi hari ibihugu bine gusa mu bijyanye n'imbaraga za gisirikare. Utiki wacu nutakivuga murabudusebeje, harya kibaho muri geopolitique. Ni Uburusiya, ni Amerika. Utibindi kutabivuze nagakwiye kwa mvuze Ubushinwa, ariko Uburusiya ndetse n'Ubushinwa n'abantu bamwe bose n'abafite imitekerereze ya gikomuniste. Nakwiye kuba mvuze Korea ya Ruguru, ariko ubu ngo ntanavuga Korea ya Ruguru nirengagije Uburusiya, cyangwa se navuga Uburusiya ngo nongeye kwirwa nirushya mvuga Korea ya Ruguru. Nakwiye kuba mvuze Israeli, ariko navuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarangiye. Ubwo Ubufaransa se n'Ubwongereza nanjye naba ndimo kwivuna. Abo ngabo ni umuntu umwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None mvuge Irani, turaje turebe impamvu bari kubipa na Ukraine. Nuko Irani n'Uburusiya ngo n'abantu bamwe ku rwego rudasanzwe. Rero nyemera ngo ikaze maze twijyemo byose uko bizakabaye ibiri kuvugwa kuri tere, nta na kimwe dusize inyuma kuri no mirongo y'imbere ku rugamba muri Asazo bwagati no mu majyaruguru, ndavuga mu bihugu by'i Burayi bishobora gutera isi yose kwisanga mu ntambara, Third World War. N'umungu wa Kamanzi w'u Rwanda ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Uko byari biri ni nako biri, ngo ni nako bizahora. Nta kizigera gihinduka mu bijyanye n'abanyembaraga. Umunyembaraga zubahwa, ufite imbaraga nkeya yoboke n'iyanga bamumene, nkuko niko bigomba kugenda mu isi. Nyine yoboka hakiri kare, nkubeshye se. Iran igomba kuyoboka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iti byari kera tutari twagira imbaraga, uyu munsi turazifite. Ubu noneho urugamba rwimukiye mu majyaruguru ya Iran, Caspian Sea, werekeza muri Ukraine ndetse n'Uburusiya. What? Urugamba rukomeye cyane rugiye kuvumbuka cyangwa se rwavumbutse. Reka tubigemo. Iyi ntambara Ukraine kandi ije kuri Iran gute? Kari cyo kibazo nanone. Byatangiye bigezo. Ubu intambara ebyiri ziteje akaga cyane ku isi. Ubu ngubu noneho zirimo hafi kwegerana cyane ngo ziba intambara imwe gusa, nyuma y'ubwato bwa Iran bwarashwe n'igihugu cya Ukraine mu nyanja ya Caspian. Tehran ivuga ko iki gitero kidashobora kugenda kirengagijwe. Muri make, iki gitero Ukraine yagabye kuri Verso, ubwato bwa Iran muri Caspian, ntabwo kigomba kugenda gutyo gusa kitabonewe igisubizo, unanswered. Kigomba kubonerwa igisubizo. Ndibaza, I wonder, igisubizo Iran izaha Ukraine. Noneho njya nkibaza, nyuma gusubiza Ukraine, nimba Ukraine nayo izaza gutumbika amata migaceceka ntisubize Iran. Then after, mwibaza ngo none nyuma yabyo bizagenda gute? Range cyangwa se waged war. Yego, intambara yagutse. Nicyo kibazwa na benshi, nako singiye gusa. Ubushyamirane buvuze intambara y'Uburusiya na Ukraine n'intambara iri hagati mu Burasirazuba bwo hagati buri kwiyongera cyane nyuma ko Iran igaragaje neza cyane ko nta Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta Ukraine, ibice bibiri by'intambara biri kwegerana cyane. Ngo ibi mirwano yagutse, imirwano imwe. Sike intambara y'isi yatangiye ya kabiri y'isi ni ya mbere y'isi, ntimuzibuka? Mwarabyibagiwe. Rwa ruhande rw'iburyo na rwa ruhande rw'iburengerazuba cyangwa se rw'ibumoso bahanganaga. Za alliance zihari, ufatanye bwazo bwagiye buva ku ntambara imwe gusa. Bamwe ngo byaturutse muri iki ngiki, ngabandi byaturutse muri aka gace, ariko nyamara moderateri w'iyo ntambara, usibye kuvuga ngo twari tuzi neza ko wenda ari Adolf Hitler,
hakwe n'abandi bakinnyi bari bayijyagamo sibyo. Nagiye kuvuga ibyo intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yitwa Abbas Araghchi Sayed yatanze umuburo nyuma y'uko igisasu cyaturikiye mu bwato bw'ubucuruzi bwa Iran mu nyanja ya Caspian kigahitana umwe mu basare abandi benshi bagakomereka. Iran yahamagaye uhagarariye Ukraine muri Iran bamubwira yuko igikorwa bakoze ari igikorwa kidakwiriye kwihanganirwa ari ubugizi bwa nabi ndetse nyuranye n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye. Hanyuma nyuma kubwira no gutunga atoki mu jisho uyu uhagarariye inyungu za Ukraine muri Iran, abatetsi ba Iran bavuga ko ubwato bwari butwaye ibyuma bivuye ku cyambu cya Astrakhan mu Burusiya bugana ku cyambu cya Anzali muri Iran. Wait, hari ibihugu bitatu tuvuze ahangaha, nutabyumva neza uraza kuyoga ibiri kuba ku isi. Russia, ndavuga Uburusiya kwa Vladimir Putin, Ukraine kwa Volodymyr Zelensky ariko itumvamo Donald Trump, ndetse na Iran kwa Bwana Mokhtaba kandi itumvamo Ubushinwa. Ubundi mu isi yose inzira z'amazi ni inzira zihenze cyane ndetse ni inzira z'ingenzi. Ntuzabone mwakoze kaburimbo y'umukara mugashyamo n'imirongo y'umweru ngo mwibye ngo niho ibicuruzwa byinshi binyura. Oya, hanyura bari gutembera. Ibyinshi binyura mu mazi no mu kirere. Amazi rero yo mu burasirazuba bw'hagati amenshi warafunze. Hormuz irafunze, bivuze ngo ibicuruzwa kuva muri gihugu cya Iran kijya bijya mu bindi bice. Bazi neza ko biguye bite n'inkumiriza ya leta ya Amerika iri mu mazi haruguru gato ya Oman. Ariko nubundi ntibyajya guca muri Hormuz zitutse mu Burusiya kandi ari irembo ribahuza ryitwa Caspian. Caspian Sea cyangwa se inyanja ya Caspian niyo nyanja imeze nk'igaburo ryiza riteretse hagati y'Uburusiya ndetse na Iran. Rero hari ibyuma byavaga muri Russia bizanwe muri Iran, bizanwe n'ubwato. Ukraine ikabihangana n'Uburusiya. Bivuga ngo Ukraine birashoka cyane cyane ko yabangamira inyungu z'Abarusiya nk'uko Uburusiya bwabangamira inyungu za Ukraine. Aho ngaho naguta bijya igihe kinini cyane kubitindaho basanzwe banabikora. Ariko dore ikosa bakoze ni ukurasa none ku bwato babwita ubw'Uburusiya nyamara bwa Iran. Ari nacyo Iran yavuze ngo this is a criminal war. Iki ngiki ni icyaha cy'intambara kidashobora kwihanganirwa, ni icyaha kibi cyane tugomba kurwanya kagego remere. Nkuko amakuru abyemeza rero Iran yise ihaguruka ngari ufatanye rw'abanyabibi, ufatanye rwo gukora ibyaha mu gihe isi yose hanganye ngo n'ibitero bikomeye cyane byabo. Ati ibikorwa byacu bya kure n'igihugu cyacu byageze ahantu h'ingenzi cyane, kandi Abarusiya benshi barimo kubona intambara ya Putin bagiraho ingaruka, barimo kubabazwa nayo kandi batekereza ko intambara idakwiriye gutinda. Turabibona kandi inzego z'ubutasi zacu zisangiza amakuru y'ibikorwa byakozwe dufite ku bubasha bwa Barusiya cyane cyane yakorana n'ubutegetsi bwa Iran. Kuva mu ntangiriro za Nyakanga twakomeje gukurikirana ibikorwa z'ubutasi byakozwe n'Uburusiya mu kugenzura ibihugu zo mu kigobe cy'inyanja ya Gulf ndetse n'inyungu z'Abanyamerika muri kara karere. Nyuma y'ibyo rero aya mashusho arangira ari aya Iran kandi ari isano igaragara hagati y'amashusho y'Uburusiya kuri ibigo by'Abanyamerika biterwa ibitero n'Abanya-Iran. Isano irahari hagati y'ibitero ndetse na nyuma y'ibitero bya Iran kugira ngo harebwe ibyangiritse byose bikorwa n'Abarusiya bagakorana na Iran. Ku itariki 19 na tariki 20 Nyakanga ibirindiro bine by'indege byaguwe ibitero muri kara gace ku nyungu z'ibyogajuru z'Uburusiya. Uribuka ko ibyogajuru by'Uburusiya byatanze amakuru kuri Iran ku birindiro bibiri muri Bahrain n'ikindi kimwe muri Jordania ndetse na Kuwait. Impamvu irasobanutse neza kubera iki? Ati kubera yuko ari gufatanya muri iyi ntambara. Ni Bwana Volodymyr Zelensky wemeza yuko kurwanya igihugu cya Russia ndetse na Iran ari ibintu bizumvikana kuko nubundi basanzwe bakorana muri no bitero. We yita kari bitero bibi cyane ndetse Uburusiya bwivangavanze muri iyi ntambara mu buryo bubi cyane. Araghchi we yashinje Ukraine kuba yarateye ubwato ku itegeko ngo rya Israeli kugira ngo bakurire Uburayi mu ntambara ya Iran. Ngo Israeli yarangije kubona ko intambara kuyirwana bonyine batazayishobora, ngo ari gushaka ko Abanyaburayi bakinjira muri iyi ntambara baje gufasha Ukraine. Rero ngo Ukraine yategetswe na Israel kurasa kuri ubu bwato ngo arebe ko Abanyaburayi bakinjira muri iyi ntambara. Yavuze ku kibazo bwaganaga n'umuyobozi wa politiki y'ububanyi n'amahanga umuryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi Kaja Kallas na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov. Muri kino gihe yagize icyo avuga gikomeye cyane. Gusa ariko nanone mu gihugu cya Iran mu nteko ishinga amategeko
hari uburyo babonamo iki kibazo ndetse bagakomeza kubona ko iki kibazo abantu bari kifitemo inyungu ari abanzi ba Iran. Inteko ishinga amategeko y'igihugu cya Iran yemeza neza cyane ko mu byo barimo kubona harimo kugaragara cyane imbaraga za gisirikari ziza zituruka. Amategeko ya Iran yongeye gutanga umuburo. Vice President w'inteko ishinga amategeko yitwa Ali Nikzadi yatangaje ko ahantu hose hakoreshwa mu kugaba ibitero kuri Iran hazaba ari ahantu ho kugabwa igitero ku buryo bwuzuye bw'ingabo za Iran. Nikzadi yavuze by'umwihariko kuri Ukraine, Ubwongereza ndetse na Bulgaria baburiye ko batemerewe ko ubutaka bwabo buhinduka kugaba ibitero bikozwe na Leta Zunze za Amerika cyangwa se abanzi babo bagaba ibitero kuri Iran, kuko icyo gihe Iran izabasubiza akaye karasa kuri ubwo butaka. Itangazo rigaragaza ko igisubizo cya Iran gishobora kuba kitagarukira gusa ku nyanja ya Caspian yonyine, ahubwo mu myaka ishize bati twihanganiye ibikorwa bibi cyane. Katwumve Kazadi ababwira yuko intambara itazagarukira ku nyanja ya Caspian, ahubwo ishobora kuzagera no muri izo bihugu bwazo, aho Iran ishobora kuzarasayo ijya gusubiza akagasuzuguro kabo. Ati mu myaka ishize twihanganiye buri gikorwa cyose cyabuzaga izi guverinoma cyane guverinoma nshya y'Ubwongereza kuza muri intambara, kandi twifuza ko inteko ishinga amategeko na guverinoma ya Bulgaria ndetse na leta ya Ukraine bataba ibiraro byo gukoreshwa bagaba ibitero kuri twebwe Amerika kugira batinjira muri aya makimbirane atabareba. Repubulika ya Kisilamu ya Iran izahora ikoresha uburenganzira bwayo bwemewe n'amategeko mu kurengera ubusugire bw'ubutaka bwayo. Ingingo iyo ari yo yose ikomoka ku gushotora igihugu cyacu izaba ari intego yemewe y'ingabo zacu, kandi igikorwa kidahwitse cya guverinoma ya Ukraine ntabwo kizabura igisubizo. Amerika y'abanyabyaha iri mu kaga gakomeye ko yafatiwe mu mutego, kandi tugomba kongera kuvuga ko amabwiriza agenga uruzitiro rwa Hormuz atazasubira mu bihe bya mbere ko intambara itari yatangiye uko byari bimeze. Oya rwose turagira inama Perezida wa Leta Zunze za Amerika uhora yibeshya ku bitekerezo bye, kandi mbere yuko atsindwa bikomeye kurusha ibyabanje ave muri kano karere yihuse cyane atareba inyuma, kandi n'abagabo n'abagore be bari muri kano karere myaka myinshi bagende. Repubulika ya Iran ifashijwe n'Imana n'ingabo zikomeye n'ingabo zayo zikomeye cyane yiteguye guhana umwanzi ari wo munyamerika n'abazonise mu buryo bubabaje kandi bubabaje cyane mu gihe baba bivanze mu bikorwa ibyo aribyo byose by'ubugambanyi. Ni byiza ko abaturage b'abanyamerika bagira inama perezida wabo w'inkoramaraso mbere y'uko abasirikare b'abanyamerika basura iwabo bari mu masanduku. Aya ni amagambo yavuzwe n'umwe mu bayobozi bo mu nteko ishinga amategeko ya leta ya Iran, avuga ko bagiye gukora igikorwa gikomeye cyane muri burasirazuba bwo hagati, kandi ko nta muntu uzahagarika Iran muri bino bikorwa byayo byo basubiza abanyamerika bazataha bari mu maserikeye. Uyu muburo uje mu gihe Washington na Iran bitangiye gukwirakwizwa uko burasirazuba bwo hagati haba hari gutegurwa ikindi gitero kiremereye cyane nyuma y'amasezerano arimo gusenyuka yo guhagarika imirwano. Ingabo za Amerika zagabye igitero ku birindiro bya Iran muri Iran mu gace ka Tehran hafi Abbas ndetse n'uduce twegereye Karlog, ariko Iran nayo kubisibiye ku birindiro bya Leta Zunze za Amerika mu karere kose. Iran isanzwe ihanganye na Leta Zunze za Amerika n'inshuti zayo mu kigobe cya Perse, ariko Ukraine ikomeje nayo gushorwa mu ntambara y'igihe kirekire na Iran mu nubwo imaze igihe nanone irwana n'Uburusiya. Noneho ibiri kuba muri Caspian bamwe batangiye gutekereza ko n'Abashinwa bashaka kubizamo. Uribuka yuko mu minsi ishize byavuzwe ko bitewe n'inkomeri za Leta Zunze za Amerika muri Hormuz cyangwa se bwo hakurya ya Hormuz mu nyanja irogurwato ya Oman bakumira amato ya Iran yerekeza muri Iran nava muri Iran, ku buryo ibikoresho bitwarwa n'ubwato bidashobora gukomeza gutambuka muri ako karere, ngaro gukumira leta ya Iran kubona inyungu cyane muri iki gihe. Bikavugwa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe no gukumira iyi nzira, Iran n'Ubushinwa batangiye gutegura uburyo bajya batwara ibikoresho banyuze hafi ya Caspian bagaca muri za Kazakhstan bagatwara bubatse umuhanda wa gari ya moshi. Ureka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze gushaka kuharasa. Urumva ko intambara iri kuvanwa mu buryo bwa gisirikare nko kurwana ku bikorwa remezo bya gisirikare bakinjira mu bikorwa bya gisivile by'ubucuruzi. Aha niho buri wese agaragaririza umujinya
kuko burya umuntu arwana kuko yariye, ndakubeshya se. Umutungo, imari nicyo kintu gikomeye cyane cyane muri iyi ntambara, utu tundi tuntu twose twavugwa muri runo rugamba. Hama nkuko bikomeza gutangazwa, abarwanyi bakorana na Iran nabo baravuga ko barashe indege ikora ubutasi kari kurasirazuba bwo hagati, aho ari indege yaje bivuga ko yoherejwe na Leta Zunze za Amerika cyangwa se inshuti zayo. Urabizi neza ko muri Burasirazuba bwo hagati hari inshuti nyinshi za Iran bakorana. Nimvuga ko inshuti za Iran wumve abasirikari b'abahuti, wumve Hezbollah, ariko kandi nanone iyo mitwe igabihanganye n'ibihugu. Hezbollah ihanganye na Israel, mu gihe abahuti bahanganye uyu munsi na Saudi Arabia. None bizagenze gute? Amakuru atugeraho aravuga yuko abarwanyi bakomeye cyane bo muri kara karere arizo nyishyamba z'abahuti zo muri Yemen cyikiwe na Iran zatangaje ko zarashe imwe mu ndege zitagira pilote zigezweho z'umufatanyabikorwa wa Amerika mu karere hejuru y'amajyaruguru ya Yemen no bayirasiye. Umutwe washyize ahagaragara amashusho y'iturika avuga ko agaragaza ibisigazwa by'indege y'intambara ya Bayraktar Akini cyangwa se Akinshi idafite pilote yo muri Arabia Saudite yatwitswe ifite agaciro ka miliyoni zisaga 20 z'amadolari nkuko byatangajwe n'umuvugizi w'isike cy'abahuti Brigadier General Yahya Sari. Iyo ndege idatwarwa n'umupilote yahanuwe ubwo yakoraga ibyo bise ibikorwa by'ubwugarizi ndetse no gukora ubutasi mu ntara ya Jawo muri Yemen. Video n'amashusho nyine yakushyizwe ku mbuga nkoranyambaga isa nkaho igaragaza indege yafashwe n'inkongi y'umuriro ubwo abaturage bo muri ako gace bateraniraga hafi y'ibisigazwa by'iyi ndege. Miliyoni 20 z'amadolari. Ukurasana bivugwa ko gutunguranye byabaye nyuma y'umunsi umwe gusa ingabo z'abahuti zitangaje ibitero bya misile na drone bigamije kugabwa ku birindo bya gisirikari ariko n'ibigo bitunganya petroli byo muri Arabia Saudite birimo Aramco ndetse na Aramco yo muri Iran ndetse no mu gace ka Jizan. Byese bigaragaza ko amakimbirane hagati ya Riyadh n'uyu mutwe w'ishyikirano na Iran arimo kwinjira mu kindi cyiciro giteje akaga. Ibi byemejwe rero gutakazwa kw'iyi ndege ya Bayraktar Akinshi biraba biteye igihombo gikomeye cyane kuri Riyadh, ndetse biragaragaje neza ko abahuti bagikomeye cyane ku muheto biteguye gukomeza guhangana na Saudi Arabia. Nkuko rero bitangazwa n'uruhande rw'abahuti, Arabia Saudite nayo ubwayo ngo ntiyemeza ku mugaragaro ko intego zabo ziri kwibasirwa ndetse ko batakaje ngo ni indege ntibaragira icyo bivugaho nubwo amashusho ashyizwe ku mbuga nkoranyambaga abyemera. Igenzura ryigenga ry'ibyo bivugwa ntabwo riragaragara ngo rigaragaze neza uko amakimbirane ahagaze n'iyi ndege uko byagenze. Kubera ko ibitero za misile na drone, ibitero za cross borders bikomeje gukaza umurengo, intambara yo kugenzura ikirere cya Yemen iragenda irushaho kuba ikomeye. Uko inkuru zihanganye zigaragaza ku mpande zombi, bivugwa vuba ahangaha bishobora kongera ikindi gice nanone gishya cyihangana muri aya makimbirane amaze igihe kinini muri Burasirazuba bwo hagati. Riyadh n'abahuti bakaba ari irindi ishami rya gisirikare cyangwa se urundi rwego rwo kurwana. Nkuko bivugwa, amakuru akemeza yuko aba bahuti bahamije inshuro nyinshi yuko Riyadh yakunze kugaragara neza cyane yuko igikoresho cya Leta Zunze za Amerika ndetse na Israel ku buryo ngo batakora ibintu babanje gutekereza. Eno mpamvu barasa muri Yemen. Aba bahuti bari barashwe mu gace ka Hudaida aho bakorera ibikorwa bya gisirikari nk'aho bahita basubiza barasa ku ruganda rutunganya petroli rwa Aramco, ndetse bemeza ko uruganda bagomba kuririmbura bya nyabyo, ndetse bakagaragaza neza ko ibitero bitaragarukira aho ngaho gutyo gusa, ahubwo niba leta ya Saudi Arabia ikomeje gukora igitero gikomeye, ikomeje kwataka mu gikorwa kidasanzwe, bakataka aka gace ko muri Yemen, barataka no mu buryo bwa nyabwo wage war cyangwa se intambara yagutse, bakayerekeza kuri Riyadh mu murwa mukuru, bakangizayo n'ibindi bikoresho byinshi, bagatera igihombo ku buryo bwuzuye. Ibi ntabwo byita akantu gato, ahubwo ni igikorwa gihambaye cyazana irindi rimbuka. Buretse gato, ibi ngibi ni umuburo Iran yahaye Leta Zunze za Amerika etazini muri iyi ntambara. Babwira bati nyamwanga kumva niyanze no kubona, kandi inkongoro itemera imuburo yaguye iruhande rwa Sabakabaka bitewe no gushaka kurya ibyo itagenewe kurya. Republika ya Kisilamu ya Iran ikurikije politiki y'ubuyobozi bw'ikirenga ndetse Imam Said al-Khamenei akaba yarapfuye kandi agafite gahunda yo kumuhorera. Noneho bashyize mu buryo bwo kugaragaza neza cyane ko abarwanyi bayo
bakomeje urugamba bazakomeza mpaka isumbwe n'icyubahiro bigarutse kuri Iran, kandi ni ukubungabunga ubutaka bw'igihugu cya Iran atari yo gusa ahubwo na Liban. Ibi nabyo biri mu zemejwe ko Iran ishyizeho umutima. Iran igomba kubungabunga Liban n'ubutaka bwayo bwa Iran. Nkuko bikomeza kuvugwa cyane ndetse kagarukwa muri iki gihe, kubera ko amahanga yo ku isi amaze kurambirwa n'igitutu cya guverinoma ya Amerika ngo n'abazionisi abanyabyaha bangiza imyaka n'ibisekuru, ati Iran iti nta nzira isigaye uretse jihadi no kurwanya no kwihangana muri iyi nzira bizazana intsinzi y'Imana yasezeraniwe umukozi wayo mukuru Mujahideen mu nzira nyakuri. Urumva icyo Iran yatangaje ngo bitewe n'uko abanyabyaha abanyamerika n'abanya-Israel nta rurimi bumva kandi bakomeje gukora ikorwa ry'ubushotoranyi, iti nta kindi kintu dukwiriye gukora usibye kimwe gusa, kurwana intambara ntagatifu jihadi kugira ngo tubone isinzi kuri uyu mwanzi. None Israel yaba yaravuye muri Liban cyangwa iracyagaragara muri Liban? Ni ikibazo wakibaza. Nubwo murasazwa bw'agati bukomeje kumererwa nabi mu bitero bikomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, hari ikindi kintu gikomeje gukorwa ku mupaka wo mu majyaruguru ya Israel. Mu nshuro ya mbere mu mezi make hari ibimenyetso by'uko ngo Israel gutandukana cyangwa se kuva mu bihugu by'abandi iri kuva muri Liban ikaba iri gusubira iwabo hakurikijwe gahunda ya Amerika. Nubwo hari amatangazo yatanzwe avuga ko batazigera bavayo, ibintu biracyari kure cyane, ariko abaturage bavuga ko batarabona impinduka ziremereye, ariko bishoboka cyane ko bishoboka ko abasirikari bataha. Ibiri kuba ni ibi: Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ingabo za Liban zigiye gufata buhoro buhoro umutekano imidugudu 3 yo mu majyepfo ya Liban yari ifitwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariyo Frum, Shria ndetse na Zatal Al-Ghalia, nabo bakazageramo nk'igice cya gahunda y'igerageza ryakozwe na Israel ndetse na Liban nyuma y'ibiganiro bya Amerika. Israel ivuga ko izahindura uburyo ingabo zayo zoherezwa muri kamwe muri utwo duce twigerageza kugira ngo ingabo za Liban zishobore gufatana n'inshingano mu gihe zishimangira ko zizakomeza kugira uburenganzira bwo gutera iterabwoba iryo ryose rizaba riturutse muri ako gace. Nimba Hezbollah ishaka gutera muri Israel, icyo gihe bazahita bataka. Nyamara Hezbollah yavuze ngo nimutaha ntabwo tuzabarasa mutuviriye mu gihugu. Washington yo ivuga ko uyu mushinga w'igerageza ari intambwe ya mbere mu gushyira mu bikorwa amasezerano yafashwe ku itariki 23 Kamena, kandi ko izakurikirana byimbitse iva rya Israel muri Liban, hanyuma Liban ikajyana ingabo. Ariko hari ikintu kimwe gikomeje gushishikaza: nta gihe ntarengwa cyo kuva burundu kwa Israel muri Liban, nk'uko abayobozi ba Israel nanone bakomeje kwemeza ko ingabo zabo zizakomeza kuba mu gace bita ak'umutekano kugeza igihe Hezbollah izamburwa intwaro, ikintu gisa nkaho kidashoboka vuba ahangaha. Kandi niyo mpamvu benshi muri Liban bakomeje gushidikanya kuri uyu mwanzuro. Abayobozi bo mu midugudu yagenwe yigeragezwa bavuga ko nta cyahindutse ku butaka, mu gihe amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko ingabo za Liban zidashobora kohereza abasirikari kuko ingabo za Israel zitarava mu duce tumwe na tumwe twigaruriwe. Nubwo rero amatangazo ya diplomasi asa nk'afite akamaro, ukuri kuri biterere gutandukanye cyane n'ibiri kuvugwa mu magambo. Enough is enough. Birahagije kandi birahagije. Hormuz nayo muzabona ndetse n'ibya kirimbuzi mushaka ntabyo muzabona. Iyi ni Iran ikuriraga hukunyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo avane y'amaso, kandi rwose be kwibwira yuko hari ikintu bazabona. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo gutegura uburyo zava muri iyi ntambara, bari kubona neza ko bari gusebera ku rugamba, reka bitahire. None se bagira bate? Bakwiriye gutangwa nta kindi bakorera muri Burasirazuba bwo hagati usibye igisebo bahaboneye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziguhagarika ibikorwa byazo byo gutera ibisasu hirya no hino umuhora wa Hormuz, nyuma y'uko bivugwa ko umuyobozi mukuru wa gisirikare wa Amerika muri Burasirazuba bwo hagati yaburiye ko icyo gikorwa cyageze ku ntego yacyo. Niko yavuze. Ni Admiral Cooper mu isuzuma ritangaje ry'intambara. Uyu muyobozi wa CENTCOM Admiral Cooper bivuga ko yatanze inama ko igitero cyo mu kirere cyarangije intego nyinshi z'ingenzi, kandi ko gukomeza ibitero nta gitero cyangwa se nta ntego n'imwe igihe zihari kwa ari gupfusha ubusa, ko nta nyungu nta nyaba bari kubonamo. Iyi nama bivuga ko yagize uruhare runini mu cyemezo cya President Donald Trump yo guhagarika ibitero byagabwa ku birindo za Iran ku nkombe z'amajyepfo no hafi y'umuhora wa Hormuz ku nshuro ya mbere mu byumweru 2 bishize.
abashinzwe gutegura ibikorwa bya gisirikari bahaye perezida amahitamo mashya, ariko abajyanama bemeza ko ingufu zituruka mu kirere zonyine zitashoboraga kuzana inyungu zifatika ugereranije n'ubushobozi bwa Iran busigaye. Bati hari ibyo twagezeho ariko n'ibindi byakwiriye kugerwaho. Isuzuma risa ribaye ubwo abategetsi bavuga ko igikorwa cyo gutera ibisasu cyagabanijwe kikagabanya ubushobozi bwa Iran bwo guhungabanya amato y'ubucuruzi anyura muri Muhora wa Hormuz. Ariko Admiral Cooper bivuga ko yavuze ko ibitero bisigaye byashoboraga gukorwaho gusa binyuze mu bikorwa by'imirwano binini cyane aho kuba ibitero bike cyane bya buri munsi by'indege. Avuga ko intego zisigaye za Iran zigoye uretse impungenge zikomeje kwiyongera muri Washington. Perezida w'abahuza General Dan Ken bivuga ko yaburiye Donald Trump na Minisitiri w'Ingabo Peter Hegseth ko kugabanuka kw'ibikoresho by'indege bikingira akara karere bishobora kugabanya ubushobozi bwa Amerika bwo kurinda ingabo zayo n'inshuti zayo mu gihe intambara ikomeje kwiyongera. Uwo muburo wagaragaje ko hari ibyago byinshi byo kwagura ibikorwa bya gisirikari muri ako karere bya Iran byaza kwica abasirikare benshi. Ingamba za diplomasi ubu ngubu ziri kwiyongera mu gihe Iran na Oman nabo bakomeje ibiganiro bigamije kongera gufungura inzira ya Hormuz no gukumira ibindi bitero ku mato y'ubucuruzi. Nubwo Perezida Trump yashimangiye ko amahitamo yose azakomeza kuba ku meza, abategetsi b'Amerika bavuga ko ibiganiro bya Tehran na Washington bikomeje kuba ingorabahizi kandi bikomeje kugorana cyane kuko ikivamo kiba n'ubundi kurwana. Nubwo ariko bimeze gutyo, Muhora wa Hormuz mu gihe Washington irimo gupima diplomasi ikarwanya ibikorwa bya gisirikari, ahazaza haka karere akomeje gushingira cyane cyane ku kuntu Iran iba yitaye cyane cyane mu bikorwa byabo byo gusubiza, kuko inshuro nyinshi ngirasubiza ikabaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ititangira intambara itoroshye kuri Iran. Maze rero ibi by'Uburusiya byo gukoresha intwaro za kirimbuzi ndetse bashaka gutwataka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigusore kandi uzemere. Reka nze mbikubwira mu masaha yacu ari imbere kugira ngo mbive mu zindi muzingo bitagufasha igihe kirekire. Uravuze uti sawa, urabyemeye, nanjye nurakoze. Mwakomeza ugire byiza ubana natwe, amahoro imishana birwe kuri wowe kandi uhawe uronke nibyo mwifurije. Salam and Nam.